guys, mantul. Ada nih nasi kuning, gerobak. Wow, mantap. Mas, lihat ya mas. Oh, mantul guys. Porsinya berapa nih mas? Hah? Pakai telur berapa? Berapa? 11. Boleh dah, saya mau satu. Dengan mas siapa nih? Wis, mantap. Ini buat semua buat sendiri. Luar biasa. Gorengan berapa nih? 2.000 lah. Oke. Campur ya? Ya, campur. Saya mau telur. Pakai endok. Itu ada telur dadar ya, ceplok ya? Iya. Boleh deh, ceplok aja deh. Mantul nih. Pedas? Pakai gorengan dah, satu ya, tempe. Pedas ya? Sambalnya dikit aja. Ini. Yuk, sip. Mulai jualan jam berapa bang? Jam 5. Oke. Habis sholat subuh. Nih guys, selalu di sini ya? Iya. Nih guys, di Apple Car Wash guys. Mantap. Guys, abangnya ganteng juga nih mas. Bentar ya. Mantul. Biasa.